bere tita bot sira iya espera kata kita bot sira ho condição nebe saudável ho di simo tinam foi dane ho hak solok. Hamu tuk vale ho hauiana dias no banda música dak. Ami sei hamalo kita bot sira durante minuto hat nulo resiliman ya larang. Nonemos ita sei iha bainaka spesial nebe mag sei faha informação nebe se motiva ita hoto iha episode spesial tinam foi happy hour dane. Ida dak mi ita masih hauna bainaka nebe ma preparado atau faha informação lubu kida baita. Molok atau hatene sema kita ne bainaka dan ita se acompanha tele música lubu kira tirmane. Check it out. Jesus maitale mayak solok mayak solok ali inan hofeto maita hamutu Jesus moris lorida me mai dame nebe Dame ba ama, dame ba ali, inan hofeto, maita harona. Jesus mori, lori dame mai, dame nebe, ita hotu hei, dame ba ama, dame ba ali, inan hofeto, maita. Belum happy hour, ita acompanha até na música lubu kida nebe ma oferece husi banda dak. E horas ne dadang sira preparado na hakara katu converso. Ita também ha convida ita bot sira atau diretamente ho di conversa ho segundo coordenador husi banda dak mau Bartolomeu. Bem-vindo ma happy hour mau dia kalai. Oke. Bapak yang mas sempre di hanlifuangida quando ita la conhece ita la hadomi los kalai. Tamane makakari furak leu quando bahira mamio bela introduz tela mamio nian depois ho personil banda dak ida por ida. Halo favor. Dia po haunenarang completo Bartolomeu Soares, babai kolai serebolo amiu iha grupo dak hau kar viola. Nomos haune kolega narang aping, niemos toca hotu, gitara hotu. E membro fong Malena nia canta, Damião nia mos canta, eu senti muito a tatena nia,
kolega David, nia kar percussion, drum box. Bacana kolega Leo, canta, nomos kolega Ivo, nia toca baixo. Saya barak mebe tamu komunitas, então membro-nya ia barak. Agora may marca presença maka dadak. Sim. Pronto, hawa kara katu hatene itu ang istorya ko na badak na mais ou menos dak ne hari iha satina. Dak foi sidak totinanda, ami hari iha Abril, iha momento na ba, mau Johnny Nunes, hoha amtur, ami hanoi atu kriya grupo ida, honarang, grupo ne sa eman nebe magosa toca, canta, eman nebe miha talento, para bele kriya grupo para hod bele share, buat nebe ita iha share mamalo. Então am hari iha Abril, depois ami toca primeiro nene iha Jardim 5 de Maio. Iha momento na ba ide hu primeiro leonane idek mai ho ni viola rasik mai canta ami canta na ba toca limer na ba karves toca lambot. Rumah to kira garik to sia tuk sana bulan sana garik. Pes emeh na ba mo sinti contenti e amos bel kunya samalo barak liutang. Okay. E motivação saída makhalo ito você hari tia banda. Eu quero clarificar dak los banda, mas benya community. Dak ne mai telefon Dili Acoustic Community. Dili acoustic. Nene mai si ema sene mo gosta toca, gosta canta. E nia ema sira mai nene sira iha grupo, sira musia grupo rasik. Mas be ami sempre yang kata mais ne bele toca con ito ema bolu ita ba toca fating rumah be ita mos tenki loyal mos baitnya banda rasip. Itu nama ami. Okay. Durante dak hari to agora desafio saída maka ito bo sira sura. Sim, obrigado. Desafios para maka essa equipamentos mos ida mané depois como dak na komunitas anta ema barak. Então, ele dek mai honi Hanoi nebe maka dalam rumah ni Hanoi nebe wain tebes, mai be ho Hanoi de kata positivo, atu nene bele ita bele mos bele lori música ne dia klip tambah wain. Okay, além de desafio husi nebe makohe mau explicação, né? Desafio seluktam, por exemplo, hanesang o irmão explica kata kita buat sira hari komunitas dan hoya mabarak plus kan. Com certeza o karakter ne bela hanesan. O insama ka ita buat sira bele atua. O karakter sir lah hanesan ne par bele saya ideia ida Hanoi ida. Sim, atua ida ne lihusi dalang ne mak diak, dalang ne mak mudar em intelektual, tur hamutu, korita hamutu, ida ne mak diak, lawan Fatima oi, ne mak diak. So, Artinya to agora sidaw kiha problema ne bemak musuh. Lah iya mas problema que kuang itu bela resolve lah problema. Pronto, belum telespectadores sirahoto, ita sei continua da lihatang hoitania bainaka, mas be se acompanha telai ho música, tu irmãine. And so this is Christmas, for weak and for strong, for rich and the poor, the war is so strong, and so happy Christmas. No
Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round young Virgin Mother in time, holy infant, so tender in mind, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds wake at the sight, glory stream from heaven afar, heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Ita continua hoy tani segmento ikus ho di dadalia continua hoy tani bainaka neve maka sei preparado na fating ho di faha informação lubo kida baita. Mão Bartolomeu, desde Dakari, ia 2016 2017. Pronto, 2017 hetang apoio husi parte rumah kala durante. Oke, Diak. Han sampai hal tete fofong am hahu nene ididak mai ini inisiatif rasik. Diak ni lorin equipamentos, por exemplo, viola, coluna, microfone, tahu mutu buat sana. Depois halau tidak la hira ni larang, ia mau Montonico começa a suportar, animos a iniciativa que suporta, então a Renaban ia fornece palco, o sound system, o lighting, ni dia ni oferece fating nene gratuita, ba sedet, ba bela mai toca, bela expressa menina talento. Então, pues hari pues dalam ba ami toca tia dalam hira ia jardim, ami muda fale ba ia meti out. Ni ia for suporta toma kono ba equipamento serne hoto. Tô agora mas bem tu até né situação como udah então durante agora né separa. Além de BFR, ia tang apoio rumah si parte selo? Ou tô agora mas se BFR dele? Tô agora senti husi BFR lá. BFR dele. E agora tama na bay hatinan 2018. Plano saída magdak iha para tu hari baya futuro. Plano ami hakara ka sema ia talento, sema que ia talento batoka canta, bele mai hamuto ko ami na fating, atune hamuto kita bele desenvolve música di adia klutang, música será belore mensagem lema positivo ba itia ba emati morot keras. Okay. Ocasião ikos iha mensagem rumah hakara kato hato ba iha juventude. Iha timor larang tomak nebe makakarik iha talenta mai be sira mue o sira tau o karik iha dalang rumah nebe maka mau Bartolomeu bele fahe karik halo favor iha ocasião ida ne bele hato musbai sira hoto. Sim, obrigado. Tir hamne hare hoto tu hene kata MSN nebe ma gosta toka ida roaret mak sira husi ba escola mebe barak liu maka aprender asik. Usi ni hari usi video rumah YouTube rumah apa salo sana ni aprender asik. Então ida ne hansang pasu ne positivo dia tebes
atu nune bela desenvolve ni talento dia klitang e atu bela ansa tocar te uma ansa da rumah dia mas em larung hatene larung experiência então é uma cara que husuba nebe mi talento ali datang label moe atau expresi mi talento tambah buatnya maromak fona ne tengi desenvolve label ride it.
dia kusi ami kusi dili acoustic community amne mensagem ba comunidade ba ito hotu espero kata iti nang phone nane belori pas no dame ma ita hotu iha itania fuan larang ami kusi dili acoustic community hakara kato bos festas do Santo Natal e feliz do Ano Novo. Yeah, tweeted rabbit da tweet. Sunday morning rain is falling. Still some cover share some ski. Clouds are shorting as a moment unforgettable. You twist to fit them all that I am in. But things just get so crazy, living life get hard to do. And now I'm glad to hear the road get up you go even now. That's something it will lead me back to you. That's something it will lead me back to you. That may be all I need. In darkness, see is all I see. Come on, rest with bones with me. Driving slow on Sunday morning, and I will never want to leave. Thank you, trans you. Old life, painting a picture with my hand, yeah, baking fork and sweets I like to bring strong. See the way they're still together any day.